Adam ait eşit açsın. Baraktin uyum. Oy, assalamu alaykum. Gelingizler. Qanday sürpriz bilan kelib qoldingizmi? Qandaysizlar? Yaxshimisiz? O'tirasizmi? Yaxshimisiz? Oy, o'zingiz qandaysizmi? Qanday bu? Yaxshi, Allohga shukr. Qandaysizsiz? O'tirasizmi? Yaxshi. Başlara geledi, başlara geledi. Gel burası. Hatta şey tutuyor. Akilerimiz daha var. Tırsız amansız. Bugün hoşuma gelip kaldı. Kapşettik. Sizlerden kavara alaylı dep, karantinde kantıda degendik. Kıcalat olup, saksan olup, cemaat bilen aslımıza gelip kaldık. Birinci şu sizden başlaylı, sizden kavara alıp, anan keyingi jumuşka girişeyli dep, eşiniz aldığında turabız. Amansız mı? Kızsız mı? Oroza kavga olsun. Çıtıstar mı? Jürünüzler vakıfta ağırlar turaba. Kayrana getiriniz, he? Makul. İspanya'ya gireriz. Ha? Benim akıp benim akıp. Ben bedel ayıştanım da. Neden? Maske al, var da maske takınam da. Ya akıllı kızda akıllı. Ya akeler boştan bulat. Bulacak ecekemiz canım çomatağa kurup başmıyorum var. Şu çomatağa ağırlaşıp jardan berişip tanışıp olgan bu. Jebizdim yak jolda uşken. Ben olanlardan kavralaydı. Ecekilerimiz, ayarlarımız çok vurmaz. Tırtsız mı? Amansız borozunda oynalmaytasız mı? Yok. Aytıptasız. Allohga shukr. Karantinde. Bala çakma menen. Beş çakma çıkmayla oturasız mı? Tabarak qanday olub kaldı? Az keladi. Ey Basira. Tabarakты qırıp atasın mı? Naqsa qilsam? Aqtan aqlaydı görüp atab ekan. Aqtan aqlaydi Tabarak gel, tabarak. Tabarak gel, tabarak. Berinchi. Qo'zi. Qanday? Yaxshimi? Tabarak. Sonun bir olib qoldi bu cho'ng'i. Ya. Ey, tabarak. Jo'sh bir olib qolganmi? Yo'q, mayli, sho'x. Sho'xmi? Sho'xdan odam? Eshitdi, asib kelishini bilib olgan nasib yurdi. Sho'xdan odam. Eshitdi, asib keldi o'g'il. Ay, молодец. Ey, tabarak. Qandaysan? Rozostarmı qanday? Baringizlar o'z do'stlar bo'ldi. Cho'ng bo'lib qolibdi bu. Cho'ng bo'lib. Vaqtni aqlay qo'yib berdi. Filmlerimde de o. O'sha vaqtni aqlay, kechki shunday bo'ldi. Hozir ko'pdan beri Oshko'ga kelganligimizga 1 oydan oshdi, 2 oy vaqt bo'lib qolibdir. Bize çocuk var. Bugun erten Xudoy buyursa bir 2-3 kunlik Oshto şu qayrimdalik ish safari bilan kelib turamiz. Algaч эле daima şu kelgende şu sizden xabar alıp, anan sizden duanızды alıp, anan işimni başlasam daima şu işim joldu bolot. Xudoy buyursa men hazır aldığınızda turam. Kolumuzdan gelişince azık-tülük menen бүгүнкү күндө дары-дармеки, азык-түлүккө муктаж болгон инсандарга жардам берип жүрөбүз. Анан ошолордун катарында сизге дагы колубуздан келишинче ооз ачарга азыраак болсо дагы бир продукт ала келдик. Андан сырткары могу конверттерде аманаттарды салып таркатып атабыз. Буйруса жок дегенде таксырым. Bir cumalık produktlarınızda alıp, olursa mo tabaraka бүгүнкү күндө кээ-бир жей турган нерселерин, же дары-дармегини иштетип жаратасыз. Маңыз Жоқ, мен конвертіне разымын тасыр. Жоқ, мына кармайсыз. Қалау менен беріп, башка мұқтажға беріп қойса иншалла. Жоқ, тақсыр мындан кармаңыз, дуаңызды бересиз. Тақсыр биз мына азыр сиздин алдыңызга келип турабыз. Анан азыр дагы да башка иштерибиз бар, көп иштерибиз бар. Убакыт тар, саарлыкка чейин, ооз ачарга чейин ошо иштерибизди жетишип алайлы деп азыр аракеттебиз. Тақсыр бир сонун дуаңызды берсеңиз, кийинки жумушубузга жол алайлы буюрса. İnşallah amin. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şakur, ya Vedud, ya Hayy, ya Rabbi, ya Allah, sallallahu aleyhi ve sellem, ya Allah, sallallahu aleyhi ve sellem, her birimizden ihsanımızdan sevilen şu koronavirüs talak çekilesin birinciden. Bütün Müslümanlara Allah'tan hidayet versin. Uşul oğru sebepten bütün adamı Allah hidayet verip ona kalır. Ya Rabbi, uşul sadakalardan, uşul ihsanların durmakla özüm verip büyüksüler. Uşaq niyet amanet fondu da çında bize köpçeden verdi. Rahmat buğa çeyinde gelip жүргөнсүздөр, Xudo kalsa. Bunu az da istep gelip sizler. Blogpost'a qarabay, tusmulara qarabay şu ötüp gelip elge jurtqa jadan bilen жүргөн kestik. Xudo kalsa elin kırgızınçılığın rızasız inşallah. Daha bizden başka көп muhtajarga sebep bolun inşallah. Xudo talam şu baktыңызды bersin, bu yaktarda sebep olanlarga da şu avan жашын bersin, avamada jadan berip atışıptır. Ekine baktılık bersin, bala çakasından özleri qaraganda uşunday yaxşılığında ozurun görsün inşallah.
daimiy birlikte tinchlik amaslik kılsın. Orozo Allah'tan көп orozolordu nasip kılsın. 80, 90, 100'dü nasip kılsın. Oşunda da taksırım, oşunda ya Allah'tan bizge jardam beriş nasip kılsın inşallah. Birgen kol algan koldan jakşıraak inşallah. Jogorу turupda kalasa. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Sizni koldagan migrantlarga da Allah razı olsun. Barık perestlerimizni görüp atabız, muhtajlar ançamızlar ilap dua kılacak. Barıгыңыздардын үйүбүздүн себебинен Kudayım cengilik versin. Dağın burada kadar yaşaştı Allah'tan nasip kılsın. Hoş gelipsizler. Emşay koyul desep bu takasa orozo kesler. Кандай болуп атат? Жашоо шартыңыз жакшы болуп? Табарак кантип калды? Мына Индиядан келгенибизге канча ай болуп калды таксырып? 3 ay. 3 ай болду. 3 айдан бери табаракты көрбөгүмө 1 айдан ашыраак убакыт болуптур. Чоңоюп калыптыр, чоң жигит болуп 2 ay калыптыр. oldu geldiğimizde. 2 ай болду. Fevraly'den gelmişti, Mart'ta 2 ay. Мына бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Бала чакаңыз менен кантип атасыз? Жашоо шарт кантип атат? Ошол боюнча бир айтып кетсеңиз, эли журтубуз көрүп турат. Эли журтубуз сизди дайым сурап турат, кыжаат болуп сарсанаа болуп. Men эми Аллага алкышмактар болсун, жашоом тууралуу айтып кетсем, жашоомдогу эми баягы коомчулуктагы көйгөйдү эске албаганда, карантинди эске албаганда мен жашоомдогу эң бактылуу күндөр өтүп атат. Себеби балдарым ыйлабай калды. Рахат, чын айтсам рахат. Мен ошол күндөрдү баштан кечирип атам. Мен ойлойт элем да жашоодо эң жакшы күн балам тынч уктаган деп ойлойт элем. Бирок ал күн деле эмес экен. Балам уктаган эле эсеп эмес экен. Балам ойноп, күлүп, балам сен катары отурса ошол экен чыныгы жашоо. Sen жегенди жеп, сен ичкенди ичип, бул башта табарак көзүн алдырды, көзүн кечке мынантип, паласка сүртүп, кырбагачтарды сүзүп, анысы келсе уктабай, уктаса эми кыжыл болуп койгон эле. Азыр болсо табарак сонун адам, күлүп ойгонот, ойгонуп алып өзү менен өзү ойной берет, биз онун ойгонгон деле байкабай калабыз кээде. Анан ай чыкты, карачы деп ырдагандан байкайбыз, бул ойгонгон турбайбы деп. Ошондой баарыбызды жашоо жакшы, карантинде мына келиниңиз, кандашыңыздын колу гүл казанда болуп кетти. Жаңылык бизде. Пиццасынан баштап балосоңо чейин биширип атат. Машалла. Ошолорду жеп кичине курсак байлап калдым мен. Машалла. Кыздарыңыз кандай? Кыздарым деле жакшы, эл катары элдин балдары да Сабирге барбай кыйналбайсыздарбы? Жок эми, жүрөт. Аллага шүгүр. Эми өзүбүздүн балдарыбыздан кыйналган жокпуз таксыр. Баланын бакытын эми сезип атабыз, шундый айтсак. Булар да биз менен отурганда бактылуу, ата энеси менен отурганда таштап кетпегенибизге, алыста кетпегенде өздөрүнчө эле бактылуу. Басыра кызым Акнакылай көрөт, ананысы Маша Медведь көрөт. Эки телефон экөөнүн ачпайт. Ошентип ошол карап эле отуруп калдык анан Кудай деп эле эл катары. Эң бактылуу күндөр. Ооба, иншалла. Шүгүр эми баягы элдеги чындап баягы кайгылуу күндөрдү эске албаганда, эми элдер кыйналганын, муктаждарды көрүп, ошого карап бир аз жүрөгүбүз эзилип калган болсок, өзүбүздүн жашоо жакшы, Кудайга шүгүр. Мына сиздер Акниет аманаты, ушу Мырзаман компаниясы себеп болуп берген үйдө мына кеңири жашап атабыз Кудай калса. Мышыбызды пиштеген адам жок. Бирөөнү үйлөп коркпой атабыз. Өзүбүз каалаганда уктап, каалаганда туруп, каалаган жерди чачып, каалаган жерди жыйнап отурабыз. Эми сиздердин убактыңыздардан ала бербейин. Менин сөзүңүздү жомок айтып, эми азыр. Машалла, машалла. Сиз кубансаңыз, сиз сүйүнсөңүз, жалпы кыргыз эли, жалпы мекендештер жана биз кубанабыз, биз сүйүнөбүз. Сиздин жүзүңүздө дайым жылмаюуну көргөндө биз ушунчалык бакытка оролобуз. Кудай буйрса бала чакаңыздын өмүрү узак болсун, балдарыңыздын кызматын көрүңүз. Кудай буйрса бул сыноолордун баардыгы артта калып, алдыда жалаң жакшылыктар гана болуп, жакшылык күндөрдө чогуу биргеликте катташканда Алла насип болсун. Мээңиз тынч болуңуз, орозоңуз кабыл болсун дагы иншалла. Орозодо бир жакшы дуа кылып турасыздар иншалла. Мээңиздер жакшы туруңуздар. Баа турбуз.